Wenzani? Izenqo uma ngicela ithekeni. Yeah. Awuveli izenqo ithi putu uthini ngithi mina ngiyangena. Ikhohle nokuthi iqomile. Hayibo, ikhohle nayindoda. Uyadala wena. Amathekeni uyawazi kathanda amachankuni. Hey madoda. Unamachankuni nje ama. Ngeke kungabi nayo intombi uma unemali. Hayi intombi easy. Uma wena ukuthi uthanda yiphilo hayibo lonto. Hey, lo nje phethu abanenhlanhla nje lo uma wengane ngoba phela phethu ngamgesa ngasuke ngamkhokhela yabona khona nama uhlangana kanjani noma wengane? Awusithatha ukusuka nokuhlala noma ushelelwa imali wena? Yashelelwa yena ke phethu ngimthola ngingakabi nalutho ngivuka phambi kwakhe. Nidivana kanjani bafu? Yena ngimthola Espontini kuphuza. Uhlala efolweni. Yeah. Ufika la ngokuvakasha. Yeah. Mefikile uzwana nengane yasekhaya. Wabanjelwa. Wathi umbanjelwa ngena la. Awudipholobazi. Waphahlwa. Hayi, ngayishele. Awangishele ukuthi ingane isicubu zamagade nje. Ngeke. Baba, nathi kade wasisicubuza lamagade odade wethu. Uyafika nje usekuyashelela. Sekuqondile. Hayi kona vele bese ngengicaba manga nako lokwasekhaya kwaseplasterile phela ngoba vele ngangitshela la ukuthi yabona umngane wakho lo yabona hayi yeah nidibana kanjani ihamba kanjani into umnqoba kanjani lapha kwakhe hayi waqala wadikiza sambanga nobhuti wami yo ubhuti wami emfuna la emfuna uthuli ufunda isikole lo muntu yeah hayi emfuna uthuli kwasho ukuthi hayi ugcwele ngami yabo sengikhandile mthethe mama yona ungangami uyabona la mina nawe nje sifanelene omnyundo ubhuti wakho ngamnyula mthetho uyahlanya lo yabo ungaqoma lo mislimi uyambamba nje izinto hayi ke ubhuti wakho nje ayibangela isicefe uyabona wathi nathi sikhathele ngamnqoba kanjalo wawesixha lapha sahlala nje isikhathi phezulu sisandana singenzi lutho yabona phela ngisawumshaya yeah okade nithandana nisabancane hayibo lo umuntu mhlambe esihlukane mhlambe senginoba mhlambe sisino 8 years naye sisidonsile naye prophet hey Thwempu yabo ongangokuba namanje mangihlangana naye ngimbezi uyazi ngeke angezi ukuthi phela asathandana manje usemithi umithizwa nje nawe ngibasela azu uyangibasela unokhidi lengane yaphinda amithi lapho wayengitshela ukuthi mina wayesena akafundi ukuba nengane ezobaba bahlukene ayizolo nangu semithiswe ngicebeke manje ubhebhenene uhebhula hayibo uhebhula ongakwana uhebhula washembe izokuxebula inhlansuthi lokhabhula vele lifike lingene ngisho ukuba zomlanda kubo into ongakazi uyazi ngakaze ukhiphe ngisho isent madoda indoda yenkomo madoda ilele ko plastic please ilele emapholobo uyamblame manje ukuthi usehambezala ngalendlela enza ngayo hayi ngimblame mfethu vele imina ayifethe iphutha lakho mfethu uyazi ukuthi ngoba umanje ngabe mfethu uma wengane zami sisaqondile hayi ngimblame yena wadidiseka futhi ukudidiseka kwakhe kusuka kumina ngoba naye ukeshe ethe yazi mfethu lo wangimosha yabo sengihambe ngiqoma manje egcineni mina bengazi ukuthi nginendoda elobolile kamnandi yonke into yami iqondile cabanga mfethu uma uthi uyaqoma uyoba yikhwapha lapha uyatshetha hayi khona phela kuthini ukuthola indoda yakho kulezi insuku kunzima eqondene nawe khona bakhona ngoba bonke naye showcase uyikhwapha kodwa ngokuthi phela vele leyo ndoda leyo kahle sekuyinto edlala abafana kodwa iphutha lakho lelo ndoda mina ngilibeka kuwe lelo phutha vele limina nami ngisho uma ukengitshela athi yazona leyangane ngomanje sakuthanda kodwa manje ukuthi iyabona ukuthi ngeke ngibuyisele emuva udlana nama-drugs kanje into engiyibonayo nami ukuthi awuqinisile uyabona ukuthi idakamizwa inesikhwele hayi esinzima mfethu yazi uma udla le nto ngisho umuntu wesifazane onandaba naye professor buka umuntu wesifazane nje mfethu ungaphela iminyaka ungamazi
Basha abantu kuphela u3 years bengalala umuntu wesifazane. Hayibo mina mhlawumbe u2 years uphelile manje. Hey, angimazi umuntu wesifazane. Hey. Lento ukuthi umuntu wesilisa mayivuka ekseni uthi uvuka induku imile akwenzeki kini manje. Into eyicabangayo sokucabanga ukuthi uzobhemana. Phela. Induku thina isinokuvuka ime ngokuthi ubhemile. Ungabhemile khohlwa. Ungabhemile khohlwa prophet. Once uqale ubheme eqale kuyimayimanga iphahle enkulu. Hey, yabo. Ngoba ngisho kwakona kwi-sex. Umuntu wesifazane uma ungabhemile akakuzwa aka-enjoy lutho. eish. Kodwa uma ungaqala wafaka idamu elilodwa. Ungamshaya mpethu usolo uthathe mhlawumbe i-hour yonke. Ungachama. Ngoba abanye kuthiwa bathi bangene ungene ngoba kuthiwa uyaphuza ukuchama uma ubhemeyo. Bakhona abantu abeke bafika la bakhona. Bakhona vele abanjalo. Bakhona. If ever khona sakwenza yithini advice yakhe kuyi? Hayi mfethu yabo loyo hayi wrong. Uzophelela la kwi-Mp TV1. Uzophelela lapho mfethu. Wrong ngoba manje ugijimisa uthi wena uchame uthatha isikhathi eside. Yabo uzubhemile ufake ingane yabantu iwunga ngama-spams akho agcwalise umuntu wesifazane. Yabo futhi inkinga ngoba manje iyashesha ukumithisa umuntu anganoma iyenza ama-spams abe strong. Noma abe yabo nje mfethu kodwa nje ngiyakutshela mfethu yabo mina ngasasihlala manje yibo eduze ingane zami mina zindamana kanje mfethu. Yabo kodwa ade ngingabhemi bingenzeki lento. Kahle lento angazi nemizwa mfethu ngathi iye angithi iyakuhyper la then. Mfethu showcase lo. Yabo umuntu wesifazane uyakufila uma ubhemile mfethu. Khona abantu besifazane esebeqoma amaphala. Uzwazi ukuthi iphala hayi isex ayiyafiwa. Usemnyanga iphala lingachami lingayindawo. Kwasha intombazana nathi noSmall nemthatha kancane. Lamaqhude lasho. Nathi niyazi Small ukuthi liyaphela iviki engakaze eyekuvutha ondaba. Hayibo uyadlala. Belale azayeke engakaze eyekuvutha ondaba. Aphinde uthi uyaphinda ngolunye usuku azayeke engayanga kuvutha ondaba. Nami bekuye kwenzeke lokho. Uthi ngiyashaya bethu. Lento iphazamise system yomuntu. Qawoti. Ayingeke phela futhi angisachama phela manje. Hayi umanga. Sothi ithekeni isiqhameka ngakho. Sichameka wena nje professor ukhulu ukuchama kanje. Hayi lapho wena ubheme kahle ke lapho. Yizizwe ukuthi ayishayile. Wayona lento engiyenza la ngiyeza ukuthi like wena osukubhemile usuku enjoy noma usuku unambo. Cause ngicabanga ukuthi ngeke ithi mfethu uma iyenza lento futhi ngabe uyashesha uyaye. Why uphuza uya enjoy wena usuke ubhemile. Ngeke u-enjoy utawa amatrust. Hayi nawe ibuke lo utawa amatrust uzo-enjoyana uchama la. Please uyafenda nje wena kuphela. Into ungayenza ukukhathala. Ukukhathala uqetha ugcina ungachamanga. Sekeni ngoba phela isex imnandi ngokuchama ungasayichamelanga nayo enjoy. It's like imove engaphelanga. Ufana nemove engaphelanga. Uyafana ngoba phela manje kufanele uchame sibone ukuthi hayi ngempela ayibesiwenza lento wazi wachama baba. Yabo manje uma ugcina ngokuthi wena usukhathela mama ngeke ngiyalala mina manje. Dawa ama-drugs bethu igazi lakho nalo sekukhathele lento iyaqilazana lento bethu yabo uyiwunga nje uhlalulele nje bethu. Zingake ingane zakho? Uzu-3. Hey uzele. Kahle kufanele bezu-4. Le enye yaphuphuma. Yabo yokuqala. Yeah. Waseke ngizala le endala ke manje ena 14 years. Like uma ungasitshela kuyiphazamisa kanjani impilo yomuntu like le ntombazana ubuthandana nayo inikele kuwena inikele empilweni yakho ibithi ngishilele mayicabanga icabanganisa emzini wenu nezingane zenu iganile ngathi uyazi le ama drugs ayimoshe kanjani leyo nto leyo. Ama
drug bethi ayimoshe ngokuthi phela ukuthi naye like na impilo yakhe na imoshekile ngoba manje usehambe ayishayisa ngoba phela yabo njengoba ngidla ama drugs ngagcina ngendapha wena mfethu ungasana fakoli ungasakwazi kumenzela lutho ingane angisayisupport yabo wabona ukuthi shoot kahle lento yamapolo ingibuyisele yabo kwamini impilo yami yayidestroy waphela manje naye lo muntu engikhuluma ngaye ngithandane naye engasebenzi until wafunda wasebenza usebenza la eNandos uyimanager hey uqale engayona imanager usezoba imanager manje sekumele asupport izingane yena aphinde asupport kubo yabo yonke into yena yabo egcineni ngiphinde mina ngizofuna imali yena ukuthi ngibheme unge wecabanga nje lo mina kodwa ngihlula ukusupporta izingane zami manje lo muntu mawubuka professor emqondweni wakhe ekuthini lo muntu yini lo muntu angisiza ngayo kahle lo muntu shuthi useless ukuthandana kwami naye yabo kona ngiphika ubaba engane zami ngamnandi ngoba ngisho uyakwazi ngisho ukungena ekhaya afika abashuthela ubaba engane zami lo kubo baba engane zami yabo ngikanile mina la ekhaya yabo useyaphuza uqale ukuphuza ngoba esehlukane nami bengaphuzi istress ngendlela besimshaya ngayo mfethu mina leyangane ngingasho ukuthi ngibulele nje bethi ikusasa la impilo yakhe futhi manje ukufa kwekusasa la kwempilo yakho akufi lona kuphela kufa nabantu abaseduze kwakho yabo yangane phe njengoba ngitshela professor ibinikele mina ingitshelile futhi nawe ukuthi awumapolobo yena umuntu enginayo empilweni yabo futhi akekho omunye umuntu ngoba ngisho ukungifebela leyangane phe hayi la ingaqala khona ngabona ukuthi hayi lengane sekukhona indoda enayo ngoba iyabona ukuthi hayi ngeke udlala lento yalomuntu yabo ngithi mangilala nayo isingitshela ukuthi asifake ikondom ithi singayenzi hayi ngaqala ngabamba phela nami ngiyabamba ngumuntu yabo lengane bese isingitshela ngifake ikondom iqaleni yabo ngibuza ukuthi wena usunendoda yini yabona nto hayi futhi naye busy calculator mfethu iyakubona ukuthi mfethu usehlathini lo muntu uzoloku engihadulisa izingane nje egcineni akasebenzi akanalutho akazami ngalutho usihlamu uyiphara yabo uzolala naye singafaki ikondom umithi yabo lo phinde lo mthwalo usale nami still lo mthwalo mina ufanele yabo lo ngoba noma ekhaya akasebenzi uyiholela impesheni usemdala ubani ozosupport la shothi uyena ngale mali ayisebenzayo kahle wena ufuna ukwandisela yena umthwalo yabo ukuthi yena ngishuthi nje ikusasa lakhe impela ngiyalibulala yabo ngoba phela mangimnika ingane inqwaba mfethu ezojika naye ezomxaka egcineni yabo hayi bese agcina sihlukana ke naye yabo sihlukana saqiqa inkantolo naye buwa mfethu ngendlela leyangane ngithanda ngayo yazo mfethu yaqiqa inkantolo yangibopha ngayibopha afike enkantolo yasho ukuthi lo muntu ngiyamthanda ngayo yonke indlela yabo kodwa namhlanje sengikwazi ukuthi ngizomfaka enkantolo into engakaze ngiyitshele yazi yangenzela i-protection order ngendlela eyayilwa ngayo yazo ilwa ekhaya ilwa noma ilwa nawo wonke umuntu wasekhaya yadlala niphahlaza amawindi ekhaya sesihlukene phela njoba sesihlukene okay fine iyazi vele anginalutho kodwa iqiniso lami iyazi ukuthi lo muntu bengenzeka kungangokuba kusangenzeka futhi aphinde abe right yabo ibone ukuthi ngiyomthatha phi umunye umuntu oyongenzela njengalo muntu ngoba kumanje lamadoda anawo ngeke ayenze into engangenza eleyangane mina professor bengincane ungakuba ngisho imali ezitolo zami bihlala kuyona kuyiyona mfethu engiphathela imali bese mangifuna imali ngiyifune kuyona yayizwa leyo nto ikuyiyona ekimokolele ngisho amaphoyisa ingekho ngifonele ngitshela sibanika imali engaka abaningi ingitshela ukuthi ifuna iteki le imali ngithenge ebo futhi
iyabo nje phethu iyazi iqiniso la manje isiliswa yini ukuthi awulo muntu phethu sesiyahlukana nje kanjalo yabo vele phethu sesihlukene yabo manje ukuxixisana inkantolo yaza ngivulela iprocession order nami ngiyalwa phela la ngihlaza yabo ngibaselekile uthi lo muntu usiyangishiya ngakho imali engaka uma wakho wadla ngami phethu imali engaka 40,000 yonke imali yami engaka isiyashabalala nje kanjalo yabo Mapolo buselapho ukubulalana kwabantu besilisa nabesifazane like umuntu mayelobolile ngabe kunamthelela muni lento yokulobola ukuthi umuntu agcina ambulala umuntu mayinkosikazi yakhe makuthi beyahlukana phethu ingeke kunomthelela phethu ngoba manje yabo njengoba ngilobolile professor la phethu egcineni phethu nomuntu angithi mina bengifuna ukuthi abe umfazi wami sesiyahlukana hlukana kwami naye imali yami engayikhipha wakhipha mhlawumbe 100,000 professor ongishaya phansi umthelela ukuthi phethu begcine bebulalana kuba yilabantu abazali yayizwa yonke ngoba abazali bona abajike bengabi nalo iqiniso ngalo lampesa izobulobola imali iya kuyena umzali umzali phethu fanele ngabi ingane uyayitshela ukuthi phethu uyabo njengoba ngidla imali yakulo wamuzi yayizwa lo kahle kahle le mali ngendlela engathiwa idliwa siyabekwa le mali ngoba mase sekuthiwa professor sekwenzeka inkinga ikibuye back. Okay, awuthi ngitshele kanje namapholo ufike ekhaya namhlanje ngicabanga ukuthi isintu sizovuna abantu besifazane ngoba kunenkolelo yokuthi makuthiwa isintu sisuke sizocindezela umuntu wesifazane. One, mapholoba ilobolo akulona elokuthenga usuke ungamthengi umuntu usuwenzani awumthengi umuntu ilobola kulona lokuthenga isipho sabazali ukuthi bakugadele bakukhulisela ingane kahle intombi yakhe ayihlangani namalobolo futhi inkomo zokulobola angazi kahle noma ziba mbili noma ziba ntathu eleze kuthiwa amabheka bese ke ukuthi lezi ezinye ziyisipho sabazali lezi inkomo zamabheka zinikwa abazali akuzona ezintombazana umuntu akathengwa umuntu akadayisa ngoba even umshado akuyona lento yokubhalisa enkantolo umshado noma ukuganana mase kushadiswa imimoya yenu ila khona esuke sethelwa ngenyongo it's spiritual it's more than ukukhipha inkomo akuhlangani nokuthi ena uzothi mawusoxabana nomuntu bese kuthi ena hey inkomo zami engake ngayikhipha awumthengi umuntu akathengwa kadayisi uma wena usula mina ngiyisiqhwaga mina kodwa ngeke ngiyilande inkomo uma ngingalobola ngoba uxhaphaza kuloya muzi loya lona yebo uxhaphaza abazali bayo lengane lapha uyababonga uyabaphuca futhi bona abahlangana nokuthi senenkinga nini abahlangana naleyo nto leyo yingakho mawulobola kumele ulobole ngemali yokugcina khanda umuzi mawukuthi ufuna ukuthenga imoto uthenga imoto uthi mawusubona usuqedile usunazo lezi zinto bese kuyahamba uyolobola ngoba uma uzothatha imali ukhethe ukuthi ngithenga imoto noma ngilobole bese kuthi umqondo haya ngilobole uzothi mase kuba nenkingi bese kube ngathenga imoto uyayibona awuloboli ngemali le imali othembele kuyo yebo ngoba izokwenza ugcine udubula umuntu akulotsholwa futhi ngeloni imbi leyo nto leyo yiyo lento ozothi mawusuxabana nomuntu ngapha nishade ngeloni iloni isekhona kodwa sekumele nihlukane usela ukhokhela isikweletu ngapha uvela uthatha isibhamu udubula ingane yabantu yayibona mina ngiyazathi ikhanda lamali sebenza kodwa angifisi ukuyithola ngisesimene ezinjengaleso ngoba ngingakukhuluma lokhu namhlanje ukuthi akwenziwe kodwa kusasa kuzwakala kuthiwa hey uprofessor ugile imkhulu bese kuthiwa wayethini kanti uyayibona uthola ngoba inhliziyo yayiphakela inhliziyo yayiphakela sangakwenza lokho but at the end of the day mfowethu amalobolo isipho sabazali ukuthi bakukhulisele ingane bakugadela usuke ungayili ukuthenga umuntu akathenga umuntu akadayisa umuntu kahle wena usuke uphabazali yebo cela ningigadele ngiyabonga ukuthi ningikhulisele nangigadele bese kuyamthatha ke eba
ngowakho elethwe sibongweni sakini. Uma sesibongweni sakini akuyona imoto into oyithengile, awuthengile imoto la. Kumele futhi nizobambisana la egcekeni. Naye abe nembono, nawe ube nombono. Awuthengile imfene lapha ozothi shona le yenza ukuthi in as much as mina ngikholelwa esintweni kakhulu futhi mina kowami umuzi kuyophilwa ngesintu ngiyolandela nje okwasemandulo ukuze ngoba ngiyakholelwa intweni zasemandulo kakhulu. Awudluleke lapha sikho ke lapho bengikukhuza lento yokuthi ocabanga ukuthi uzokuthi umthengile umuntu so nje khohlwa indaba yo 40,000 wabakhohlwa mele owabakhohlwa into nje leyo engasekho into engenamsebenzi leyo ayihlangane ukuthi engathi mina ayibuye back hayi kodwa ke kwesinye isikhathi kominye imizi uma ukuthi mhlawumbe usufetshelwe intombi isikuganile bayakwazi ukuthi bona bekubize kubizwe nomkhongi bakunike inkomo zakho yabo nje kunenye inkabi yami ngeke ngiyibize ngegama yafonela umkhongi wayo wafonela abasemzini ukubika ukuthi senginenkinga manje nomakoti bambiza abafowabo bengane bakhomba inkomo esibayeni bakhomba inkomo neyahlatshwa bamnika bamreplaceela ngenye inkomo ubuntu kwenziwa ubuntu kulowo muzi lowo kahle ayikho into esithiwa thathani ibhamu nolanda inkomo i-wrong leyo nto leyo uyawuxhaphaza lowo muzi lowo makuney'nsizwa kumele zikushaye kumele zikushaye insizwa kulowo muzi ikhombekile zikufaka induku kumele zikushaye so bafuma pholoba sigcine izolo sigcine lapho khona uthatha ifoni kuyisilahla egarage lapho ungasafuni ngakhona awuqhubeke lapho if ever umuntu uyaqala mhlawumbe ukubuka ngale episode le this is part 4 man upart 4 upart 4 ungahlehla nawo ama episode uzokwazi ukuthi ubone episode 184 upart 3 ukuthi u-episode 183 upart 2 ukuthi 182 upart 1 so mapholo sithathu sibeke lapho ogcina khona phela ngicina sengibuyele egarage nezigubhu ngiqala phansi ka-futhi sengiyodayisa igubhu lezo awuthathwe vele ukuthi ngidayisa igubhu nakho-ke mfethu sengibuyela-ke okwesibili sengixoshiwe emsebenzini nasi silahla abantu badaka utshwala semercedes egaraji eBhawuzeni baphethe ifoni ya 27,000 manje yabo waphela amafoni amanje ayabiza ngimile lapha phambi kwasemnyango egaraji yabo manje ngiyabuka lapha hayibo lo muntu ifoni ayibeka laphana uyaphuma kuyona imoto yochama uthe yochama ngithi shame yabo ithathe i5 by 10 njoba ngi5 by 10 kunomunye usinawane omile naye lapho uyangibuka manje yabo uyakubuka ubhilikide yabo ngikave fast yabo mtshelela le namba noma ukuchaza into eningi yabo lo sohlafuna la next kubalekile ugoqa omunye usinawane ngoba badayisana yabo wayenganqeni ukuthi ngithi ngihamba salasho yabo hayi nangempela ke mfethu hayi kube ukuthi hayi akasholi ukuthi ayabuye futhi lo muntu ayingenele emotweni ngamnandi ngisamile ngifuna ukubamba ukuthi ayijump in same time lento yabo awaphinda ayihonqele lo muntu iyona into yangenza ukuthi le foni ngihambe nayo ukuba lo muntu wabuya mhlambe wabona ukuthi hayibo khona ifoni engasekho mhlambe ngangezama indlela ukuthi mhlambe ngiyitshinge phansi yabo mhlambe kube khona indlela engizokwenza ngayo yabo ukuze beyithole lo muntu avela abuya ahona thathe lo sinawane sami yabo siyapha manje soyidayisa manje niyazi ngithi ibiza malini angazi mina imali angithi ngiseza nathi angazi hayi nangempela masifika lapha kulabafethu abathe kunabafethu abathenga amafoni lapha nabo bezowadayisa la eThekwini yabo fike lapha nabafethu na iPhone kanje yabo ayikubuye kube content yazini angayidayisi le foni ngesibuyele emuva egarage yazi khona phethu into engitshela ukuthi le foni izongidalela inkinga yabo ayikhona into engitshela mfethu ukuthi plus egarage bengisebenza khona yabo angithi asambe naye lo mfethu fike sicuthe kwenye indawo ngifuna ukubona le moto iphelela ukuthi isakhona noma sebeyisusile ke eBhawuzeni manje sebeyipake emaparking
Yeah. Yabo. Kanti njengoba sebepaka emaparking isijumpile. Yabo? Yeah. Ukuthi thina sesibukela kude yabo. Yeah. Lo sinawane engithakalunguza vela thina le moto ayisekho. Mina ngidahliswa ulo sinawane. Uyabona ukuthi umapolo balifuna ufuna ukuyigaya umasho. Yeah. Ufuna ukuyibuyisela emuva. Vela athi ungixolisa imashile. Phela ngiyasaba ukuthi kuvele mina yabo. Mina vele mina engiyithathile yabo. Kanti lento isijumpile. Imoto uyayibona ikhona uyabona bayabheka labantu. Yapequlula kubhekwa namakhamera. Uyayibona lento athi yena angibone ngithi uyamasha akasami. Sithi sibuyele emuva ufike sidayise lempetha sinike 700 cash. Asinika 500. Wathi uclip asulanda kuseni. Vele umuntu engimaziyo yabo. And njobe edayisa uhlala ngala edayisa khona le rock esihlanyisayo. Same time yabo njoba ngithatha lo 500 same time ngidubula amaqhuzu 200. Awu 4 ube ibhozo sengumali umeke manje. Ayisiyabeka yabo irocky ngeke uyibheme la ithi ngeke ayisibheme nalophethu kusela u300 la ngithenge ne100 rand sal 200. Cabanga le mali into yamanje ngilenkuluma ngayo idayiswa manje ifoni iphela manje le mali iphela manje kusala icala sekusela icala. Ingqondo yabuza ukuthi hayi nawo umhlolo bangisana mali sekulo 200 nje yazi same time sibuyela kuyena lo mjida siyofuna lo 200 afika sine 100 sathi 200 sothatha ekuseni futhi nawo lo 100 still nawo dubula amaqhuzu awu2 professor rock ngeke igoqe mina ingicindezele kakhulu bro wami yabona lela drug ngizonda kufanele yabona manje angisalibhemi manje irock sengiyekile futhi into eyenza ukuthi ngiyeke ingoba isiyangihlula imali yayo. Hayi ukuthi ngoba ukuthi mhlambe ngiyekiswe ukuthi ngiyayeka imali yayo angisakwazi ukuyithola. Uyi-afford. Angisayi-afford. Yabo. Ngeke mpethu into ya 50 rand encane oyidonsa kanye. Nakhona uma uyidonsa uzwa ubumnandi uma usadonsa emva kwaloko sekuphelile. Ngcono yabo iwunga iyakubamba nje mpethu noma lo 2 hours. Lokho engikushoyo mina Professor Rock ayikubambi ngisho iminutes. Uthi uyidonsa kube mnandi ngaleso sikhathi. Once why release say machine. Ngeke kulokhu ubamba umoya. Isikhathi eside yabo uzobamba uyidedele lento kuphela. Yabo? Sekudingekene. Mfethu ngiyabuha sana manje. Nje ayisambe nalompethu angayilalisaniki irock system. Azubusuku bonke siyampaza manje sesifuna nanokubamba inkuca angade siphethe ifoni imali engakade siyiphethe isekho sesiyampaza nalompethu sifuna nanokubamba inkunzi into engayenzi yini manje ngihlohlwa ile rock make wayibhema ke professor ngivele kube ngathi uyahlanya angathi impethu ungabulala ngisho umuntu futhi wangempela bu ngendlela uma uyibhemile ehlanyisa vele uchukube manje uthe uthi awuma umvulwami uyithola aphi imali yebo so lapho nemali ayisaqhamuka cabanga kusela u100 kulompethu ayisitaze ukuthi uze kusa yabo imakusa la ngihlangane nelinye iphara repolobo usuzwile hawu sengizwile ipolobo ufunwa ngebhamu usala yebo ngifuna uthuli wafuna kuthiwe wena uthatha ifoni ya 27,000 professor ngivele ngihlanya ngathi mina ini yabo njengoba esho kanje lokuvele kubuya ingqondo semthamo sefanele ngibuyele kulowa muntu lo engiyidayise kuyena le foni mangithi ngiyafika kuthiwa akekho uyeThekwini soyidayisa cabanga into ebuhlungu kanjani professor yabo njengoba ngila sebezwile labantu ukuthi amapolo ungalile akudayisa ngakhona lokho yazi ngiyibona iMercedes professor liza libhombu inhlanhla labantu phethu ngibabone iqala ngivele ngicashe ngecontainer sebenikwe ngisho isithombe yashesha sebenikwe ngisho isithombe egarage i-footage ebengene ngila yazi laba bafike bekhahlela abantu abangazeli amapolo banina bekhahlela abantu bebathatha abantu befaka ebhuthini enzomkhipha amapolo banina cabanga ngiyababuka mina ukuthi ngicashile uyayibona lonto ngibe ngibaleka ngibe ngingena emhoshini ngiphumele ngale ngibona ukuthi yabo labantu mebe bangithole ngebe lokubechaza thiwa sebeshilo bathi umapolo budinga nje u5 bullets ekhanda uyayibona lonto
4,000 hey imani uthi ngekhaya yabo kodwa ayingeke ekhaya ngiyaphi ekhaya ngoba labantu kuthiwa sebebuya khona ngiyafika ekhaya umjondolo wengane yasekhaya isho ukuthi ingane yasekhaya usarendela mina ngoba isihlala endlini yabo owambele kade wayifela ukhona umjondolo weplangwe lo udayisa obekwayo ingane yasekhaya ukuthi yawunika mina yabuyela endlini ngoba ngingasana umjondolo mangithi ngiyafika umjondolo wami uyanqoqa Yesiqhwaga ifike ekhaya zafika zathola ukuthi angikho ngibheka amakamera wonke zathola ukuthi kwathiwa iphindle yakho kwathi ulala lapho bafike bafaka ubhayela uyafuna umjondolo wami uyashunqa uyavuza ababekufuna labo bantu labo ngithi awumakhulu wami kunofana ekuthiwa umunye ufethu ohlatlela inhloko estation bafike bathatha yena bamfanisa nami akunadlozi ethu bamisa emulweni emathuneni bafike bambeka emathuneni kwathiwa uvalelisa-ke kokhokho nokhokho bakho siyanquma manje wena umapoloba uloku yiphika cabanga futhi omunye umfana akayena umapoloba yezwa mfethu uthi siyangixoxele yena uthi bambeka isibhamu ekhanda babala kathathu bathi yabo umakisa abala kathathu wangasho ukuthi le foni uyayazi siyanquma wasethi 2 eshuthi umnikazi wefoni mangibuka ulo muntu uphethe onganayo lenhliziyo yabo ngoba uphethe igxabhani uphethe abantu abahlanyayo eceleni labantu ngikhuluma abantu bawu4 kuphela yabo uphethe igxabhani zangempela ethi umnini wefoni uphethe vele athi ayingeke emanini bafethu yabo kahle laba bafethu sifuna umapoloba thina yabo lofana lo simthathe ngokuthi sitshela ukuthi uyena plus ake sobuze egarage yazilo afethu ke ungangami yabo yonto phela egarage bathe bayaya bafica sekuomunye supervisor angasayingenda balento hayibo washo wathi hayibo mfethu athina singinikile yonke into hayibo lonto asisahlangana naleyo nto yabo ayiphethe mshuthi lofana bemiyeke yabo kuthiwa ayingeke bafethu kahle mina mase ngisengiyibuka lento na professor umuntu umnikazi wefoni wengayena umuntu endlavini kuyenzeka vele ukuthi umnikazi wento akayona indlavini sekuyilabantu laba abahamba nayo abahlanya ukuthi ubla wethu kwenzeke kanje futhi indoda enemali leyicathalala zakhe yabo indoda ngoba nale moto yakhe yabo phathi fona 27,000 futhi umuntu onemali inqomonde nje leyana uyabona isidudla inomzimba inetshebe yabo ayisithi awuthi ngilanda izinja yalanda imgadagada yayo awu baphinde babuye ekhaya hayi makolo bafina manje yabona abangayi lapho mina ke mfethu sengicashe esiyanda kwenye indawo emjondolo yabo kushiyo kuthiwa hayi mapolo bakaza bothi hayi malalela umapoloba umebuya nisitshelele ukuthi asisafune efoni yabo sesifuna umphefumulo uma vele akhale mini athi akodwa uNkulunkulu wami ngizotshelwa emahlweni kanje pho yebo lonto ngoba bathi hayi ngoba siyazi ifoni ngesayithola yebo lonto umuntu othenge le phone uzokwenza sure naye ukuthi mhlawumbe uyayidayisa udlulisela phambili ngoba uyayazi ukuthi ifoni ehlanyayo yebo lonto ayina ngempela mfethu kanti basho into okuyiyona nalophethu uyidayisile naye yebo yena uyayazi ni price yayo mhlambe phela uyawazi phela amafoni yena lophethu vele udila ngawo ngeke ukuthi akayazi yebo lonto ayiphethe ayikhulunywa ukuthi hayi mapolo bala labafethu athiwa bake baseChesterfield futhi babeyidakele nje mfethu bazobhayiza ko BP garage phethu yebo lonto nanokuyithemba yabona amanamba leyithemba ubeka izinto onganayo beka nje phethu kanti bafike kwamanye amahondohondo amaphakathi yebo lonto izinto engacushwa yebo lonto kwabu yebo lonto boshona babakholwanga ukuthi khona iphana likwazi ukutshontshela thina yabo phela thina mina ngibazi yabo uyibona abantu abalahlile mina ngibonela i-tip team nje emathini yebo lonto mase ngithi ngiyasingilandela kahle ayingishayile iflop la ngishaya abantu banzima kakhulu yabo abantu futhi mangase kuthiwe bangithola ngempela bazoqhubeka yabo
athini uma selalela amapolo uyabona into yakhe inkinga ngoba egcineni labantu bazofika la bekufica bafike bekunqumele phambi kwethu yabo hluke nje wena into okufanele uyenze kufanele uhambe la ekhaya yabo ayinanga ngempela ke phethu ke lithi ayimakho leya ngiyakhwanja ngicela ngipha imali yokugibela ngihambe yabo shuthi njengoba ngishiselwe umjondolo wami kwasala othayela ngoma yiphara phethu angisana ndaba nanokuthi ngifuna abantu ngicabanga ukubhema mina cabanga ngifuna abantu abantswempu kanjani kodwa into lonto ngigoqa othayela bomjondolo labaphezulu phethu ngifuna ukuqala bona escriptbard sengikhohlwe na ukuthi ngifuna abantu ayizwa lonto ngithathe labo othayela ngiyobakala nakhona bangikhiphela 18 rand awumtshele mfethu yofela 18 rand ezwa uma uyiphara mfethu kanti labantu namfethu sebefonele sebenikele uyabona mfethu engimsholo esavuka naye shiya lo uqala lesavuka naye sebefone sebeyekuyena bafike bashiya inamba yeso ngoba vele lo mfethu mina naye sesizitha ngakwazi ukwana ukuthi mawumbona uMapoloba usibonele semthayi njengoba ngidlula nalabo othayela iscriptbard singakubo ngibathwele udonsa ifoni uyafona yeso mina ayikho into engitshela ukuthi abantu ngabe bezwe ngoba ukuthi sengila mayibona leyo nto sengasekhaya ngitshela ukuthi uNkulunkulu emkhulu professor ngathi nje phethu ngijika ikhona lokungena ngescriptbard yabiqhamuka leMercedes yayazi vele ivulwe phezulu ngiyazi kahle ivulwe ingqondo ingqondo ayikho ivuliwe ngibona izihazi uthayela bahlala phansi angathi angazi baba ngabajikela lapha kwathi umnini wescriptbard vele nje uba ngijikela kusona iscriptbard shuthi lo ubatshela ukuthi abeze kuyena ngqonke ngakubo yabo kanti mina sengidahla uthayela ngathi fohlo ngawo ngene egarage la engayihlaba khona ifoni ngene egarage ngaphumela emhlangeni ngale yabo yayibona iMercedes iyantaza la isolezo yabo shuthi phela naye lo phethu angafuni ukuthi aze ajump ukuthi uyena lo ukulandela umkhosi osebenza nabo labantu yabo abayi kuyena exactly shuthi ubatshela ngefoni manje bayadunyelwa phela bayazi le ndawo yabo hayi shuthi bagcine bebona ukuthi ayingene leli khansa silitholi yabo bakhwanje ngibuye ngigoqela othayela abamfasti qala othayela abamcabanga nje phethu ngisabuyela madoda ngoba ngiqalekile noma ngimtshethi mangiqalekile unginikile imali yokugibela ngayibhema wayo yo ayikamnandi bakhipha 18 rand khwatsha ngiyapha manje ngiye Phoenix kukhona umfethu uhamba nge-wheelchair ukhubazekile ekuthiwa ube ubra wami yayibona leyo nto ngimthola ngokuthi afune indawo yokulala yabo usho ukuthi mina vele ngine-cabin yayibona ngamthatha kamnandi sahlala naye uhola impesheni ayinaye mfowethu uyinkinga meholile mfowethu kufana nokuthi uholele ihunga hayi hlukumeza ngisho abakhubazekile hayi mfowethu lo muntu engikhuluma ngaye wadujula ispinal cord naye wayebamba inkunzi uyiphala yes shuthi wabamba inkunzi kanti ubamba impohlo lezi impohlo zabeza mfaka 4 bullets ingozi impohlo hayibo abo nje ngasekhaya mina professor kunendawo ekuthiwa ise-hostel angingeni laphana professor awunqeni uthi udlula uthi 500 ngiyayishaya yanyonde kushiwo umuntu yes beka u500 pound ngiyayishaya yanyonde how much more usugangile awungitshele sekuthiwa labantu subagangene ucabanga abantu abakwazi ukubheja uyidlulele uyihambele angingeni omalume bami abawu2 bashonela khona kodwa ke bona ke lento yabo ukuthanda abantu besifazane abafazi babantu kanti badli babafazi beyimpohlo sasibalanda betindilizile beshawa ngo5 bullets wonke omalume bami mina umanje wathi angifune ngane yami eyophinde iyongena ehostel yabo udlala impohlo kuphela yabo ayidlali nalo mfethu wayibamba inkunzi zamdubula wadubuleka ispinal cord zazitshela futhi ukuthi ufile
yabo ngenhlanhla wasinda washo ukuthi ke uselimele spinal cord banihambe wheelchair yabo ufake isipho yabo ubhosha ngalimpahla lebala yabo wayithulule cabanga lo muntu phezulu ngendlela engigcwele ngayo nakhona hayi ngoba ngigcwele ngokuthi uyagxema yabo hayi ngoba ngigcwele ngiyazi ukuthi ekupheleni kwenyanga ngisho kuthini yabo uyagxema siyabhema yonke imali ngiyamthola-ke kanjalo ngimthathe ngimphakeke la ekhaya kabe grandi lo muntu ushitshwa yimina lento yakhe isigubhu sakhe ngiyamlalisa embhedeni wami ngiyaklina umbhede mfethu yabo imali inkinga mfethu uklina ngisho amasimbo omuntu hayi ungenkinga hayi manje ngisho impela ngifuna ukusho njalo ngiyatiteka ngoba phela ngeke hayi imali ngeke imali ayisho lutho yilento angithi njengoba ngisho ukuthi njengoba ngenza lento ngifuna imali yokuthi sithenge lento ngoba phela makuthiwa imali ngoba ngeke ngiyongiqoqana namasimba ngizothola imali ngoba ngiyazi ukuthi ubuhlungu engizobuzwa mengingayifakile iwunga ngeke ngikubekezelele lo mfethu lo uthi uma eholile uhola 1900 ulo 1900 professor kubo akayise ngishusheleni yazi mina ngitshela ngento ebiyenzeka phambi kwami sibhema le mali alipheli usuku sibhema until mhlambe lo muntu uzogqema ekseni ngo8 ingena emshinini imali yakhe samse ikhiphe egarage ugqema 1900 sidla le mali sukela mhlambe ngabo 8 ekseni mhlambe ngo4 isuku ingasekho 1900 ukhubazekile lo muntu yezo angimrentisi endlini yami futhi sidla ngokuthi le mali yakhe siyidla 50-50 wahamba uma wayibona lento ukuthi hayibongena hayi ingane idla imali kanje yabo le ngane makuthiwa iba nenkinga ayinamasinaphsana ayinalutho ihlala la kwami kubo kahle kahle lo mfethu waqoshwa yabo kubo wenza into engekho yabo uyantshontsha kubo ntshontshelwa ugogo wakhe mengasana mali uyayibona nje phezu kubo nje chaos uyi-chaos nje kuba abamfuni yabo cabanga lo muntu uyi-chaos ngisho ehamba nge-wheelchair ngendlela yi-chaos ngayo uba vele ube umuntu oyinkinga onqumayo odulayo yo nakubo bayamsaba nje futhi yabo kahle kahle nje uyisilwane nje mfethu samdonsa-ke thina hayi into eyenzakalayo-ke professor lo mjida ngithi uyagqema uma uyagqema okay fine la phethu lo mjida usenokuthi meholile adla imali ayiqede umana umashonise amboleke imali mfethu izalayo uma phela yakhe yawasona istimtimu uma usila kabhema drugs yabo eyakhe imali iyahlala nje mhlawumbe uthenga leyo grocery mhlawumbe ya 9 clip asibaningi ekhaya futhi yabo siba u4 yabo usephakelwa ngisho la ekhaya mfethu akathengi lutho la ekhaya uma wabona ukuthi hayi no ukuze ngikwazi ukuthi le mali yakhe kufanele ngimsebenze ukuthi ngimboleke imali ezalayo yayibo lonto izobuyisizela mhlawumbe nangqondo izoqaqela athathe ikhadi lakhe uma aligoqe libe ngakuyena hayi kamnandi ngempela mfethu hayi mehola akhokha yabo mehola akhokha aphinda athathe mehola aphinda athathe kube khona ukuthi uma naye yona mfethu abe nenkinga zemali mase kuba ukuthi uma usembolekela komunye umuntu ila yaqala khona inkinga usembolekela komunye umuntu njobe esembolekela komunye umuntu akasanaki ukuthi useboleka aze edlule emholweni wakhe yabo ngoba lo u50 u100 uzala u50 uma u100 uzala u30 yabo lo uyalimaza kakhulu yabo lo phethu kwenye inyanga abesana ngakhokhi yeso njobe ngakhokhi lenyanga uyacabanga le mali aseyibolekile idlulile emholweni wakhe ahola ngakhokhi lo nyanga uma ahamba umgoqela kulo muntu ukuthi awuzokhokha kule nyanga kanje aphinde kule nyanga aqhubeke athathe iyanda ngisho imali ahole akhokhe inzalo ashiyonini empethu kube nenkinga ke zokuthi manje lo uhamba nge-wheelchair
kanti lo phethe into ayenzayo ukweleta nanga kulo mama engangitshela ngayo lo udayisayo ama drugs akasitsheli hey yes ubhema yedwa yes mpela ubhema yedwa ke le mali yalo mama lo lama drugs awakweletayo lo mama mase esefuna imali yakhe sikuthatha imali phela iswa ngala hayibo imali mama ayisaphumi jumpa kanjalo so wena pesanti uthatha ama drugs ngala ubhema wedwa awubhemisi ngisho nanga umapolo oba umuntu ohlala nayo ayibona so wenze njani ethi ngoba phela imali ayikho ngitshela namhlanje lo mjite engimsho uhlala emgwaqeni hey yabo nje ube ehlala emgwaqeni wabaleka ubalekiswa yini usekweleta lo mama ukweleta nalo mama oyonka kweleta uma wakho kweleta nomama yes uma zinkake izinqe uma ukuthi ingqondo akayidlali mapolo usiphelele ngicela ungitholele uhlala asikakazi ukuthi ePhoenix hayi ngikwazi ukuthi hayi usiphelele ngizwe kuthiwa usiphelele kubonakala ku Phoenix koBhanyati kanje uhlala khona mandiyeni yabo ngithathe lo pedi lo yabo sambe naye awuna ngempela nangu usiphelele awephethu uma phethu imali yakho uyayifuna kanje nalo umama oyungefuna nalo yebo lonto hayi phethu usenze njani lo usewa ikhadi wabaleka nalo yabo hayi kulo ukuthi hayi okay hayi athi amapolo baphethe azinde konke imali yeoledi phethu kanti uma uthe mangifika kuyena ngifike ngiligoqa ikhadi yabo yeah sivele simbhekise phezulu nenkabe ngi uyalwa lo muntu azasibuyanga naye yebo uhleli kwi-wheelchair ngikhuluma ngayo buka asibuyanga nalo professor walibamba isikhwama wafana nawo ufele emntwini wathana babe ngibambe inkunzi hayibo izina nomhlolo yabona uthethela umi imoto lana engibona uzothi neshawa la yabo plus out lesa ngihamba nayo ukuthi siyambamba ngempela lo muntu wesinqenge yabo hey yazi lo muntu ngendlela abizwana ngayo kodwa sesiphenduka izithi iyangibasela phela nami lento uma imali yakhe akayitholi yilo mama imali yakhe akayitholi lo mama useyifuna ngima imali yakhe lo muntu wafika ngawe la wafika ngawe yazi kumashonisa umuntu umele etho wena engasakho ukujika buyeze kuwena wena wamlethe yabo manje usefana nomuntu nje phethu uthethiswa umunye umama ngemali yalo muntu yabo ayina ngempela phethu ayisibuye nalo phethu yabo ngithi mina imali umuntu sihlulile yabo ewulwile lo muntu kwabo athi uma ikusasa ngizohamba nami yabo ayina ngempela ngakusasa sivuke no angasihamba ngenyawo asinamali endleleni sikwazi ukugibela isi-Orient Shoot sibone omunye umjida o-driver ama-taxi oshaya izwingu yakabhesta simcele bethu sigibelisele umathi nasihambela ngenyawo ngoba vele sama-out yabo ayina ngempela sihambe emthathe lompethu amshiye kabhesta sihlangane kabhesta siqhume sithe siqhamuka nje awunayo inkabe yami vele iphante erobhothini ishaya le mpahla yecela imoto erobhothini avele asibone umasimbenje hayi iqhwanda newheelchair ebaleka yazi asimtholanga wavele waphelele emahlweni professor sathina ayibona umuntu ngoba kade la nje phela vele usehlala isikhathi la usazi ngisho ingoja zakhona yabo hayibo sambheka iPhoenix yonke bethu uma wazi wakawoto wathi ayingeke wapholo mangibuyele emuva umuntu ngeke dangele dangele esempilo ukuthi somthola manje ke uthi wawusubuyela kanjani kuye ngoba manje usuhujwa abantu ngibuyela kuyena angithi phela uthi ngesikhathi usuhujwa abantu uthi wahamba waya kuyena kahle ingena kanjalo indaba ukuthi wena kahle lo muntu awukade uhlala naye wawumsize ngokuhlala so manje wasengivela ukuthi hey chaos naye la hey chaos phela kubo yena so uphelela laphi ke nendaba lamajito wasekumele uhambeke manje ekhaya ngoba ekufuna uthuli la bemoto hayi phela vele angithi lo siphinde siyabuyela futhi siyomfuna lo sibuyela ngengane yasekhaya eThekwini ila isabuya khona ke nali ikhadi yayibona masibuya nali ikhadi uma jabula mnandi sami seyikhipha imali ikhona ngicabanga ivele siya ngedate yohola nengane yasekhaya bese ithole iphuma imali 1900 kamnandi awazi-ke ukuphesha lezo imali encane yayibona mina ke impela lamadoda angifuna uthuli
vele mina phela angisahlali ekhaya njengoba ngikwenzeka ngifika ngoba ngizothatha labantu ngihambe yabo ngiyashisa la mina professor ngitshelwa ngisho noma wengcosi asathandani uyangitshela Mapoloba ungakulinge ulalekile ungakulinge futhi Mapoloba untazela estradini wena ukhishelwe i-reward ya 500 ukuthi umuntu ozokubona afone angakutshela wavele wangathi ngiyahlanya ekhanda ngathi nakho ngizofa uNkulunkulu wami akusekho ukubuyisela le phone emuva manje yabo hayi semthani ngibona ukuthi hayi ngeke ngiye Phoenix nami yabo ngibuyele kuyena lo phethu yabo awona Mapoloba nisenze kanje nje usubuya uzocela kumina usizo sengicela indawo yokuhlala nami ngicabanga kuyenana sengizoyicela kuyena ke ngihlukumeza ngibamba bathote ngoba impilo yama drugs hayi inkinga professor ayikho kahle kahle hayi phethu ayikho impilo engekho mfethu cabanga ngibuyela kuyena lo mjida lo phethu phethu ngicela ungisiza naku senenkinga kanje ngifuna abantu kanje yabo hayi kuleya phethu hayi Poloba kodwa hayi bafethu nangijwayela nini yabo uhaqa lo useliqophile ikhadi uselivalile ngendlela uhaqa ngayo usegijime waya kongazi ngephi lapha kobani bamgqobhela bashintsha iphini oma ababhizi bayatoboza ngale yayisamashi phethe hayi nangempela athi Poloba mina ngiswisha lana ke phethu ngiphila lana indawo yami yayibona nawe phethu ayike ngaphandle uzocupha la sengibalekiswa manje yilabantu balesitofu hayi nangempela ayisika ayikhulunywa ukuthi ayisilala naye kamnandi kanti ngizoqashwa elinye indiya yabo lithe phethu ungakwazi ukuthi ungigadele indlu yami eyakhiwayo yabo ngakona ukuthi umsebenzi kahle kahle le nto ngathini iyangazi ngathi itohwana nje phethu ngoba mina ngigada ngibasa umlilo ngihlalele kona ngigadele izinto eziphakathi la amanzi amathuluzi yabo phakathi endlini yabo hayi kamnandi hayi phethu hayi imthetho ayikho inkinga umalini engizohola la ama-cap out 3 hawu ngizohlala whole night ubusuku bonke kuze ukuthi lama-cap ngizowathola ekuseni shuthi u-50 rand awungitshele la professor angishayisele vele angiyena wangakhona angazi umuntu angazi mphanthwa kanjani yabo nje ngisazama lento ye-robots le ayenzayo lo mphethu iyangihlula phela yena kulula ngoba uhamba abantu bamdabukele yabo banqendwa umuntu ufakelwe umuntu 100 kalula nje kanjalo yabo manje mina ngithi ngiyadabukisa la bangifakela izihlanu lokhu upopo yabo nje bangigcwalisela phela yabo ukuthi awulo muntu unezandla nenyawo yonke into uphelele namehlo yonke into ucathi uzoloku kwezosikhangelezela la yabo lo vele bayazana umuntu wahulumeni yabo thola kalula imali ngcina sengibhenyiso yena uyayibona angithathe le ntoho la lo mphethu yabo hayi ngisebenza nginikele ndaba 3 cap ekuseni anginike labo ngelinye ilanga angafuni unginika imali yami yabo ngivele ngiye kwakhe ngqo kanti akiwa kwakhe ngiyakutshela akiwa kwakhe indoda engayiwa kwayo iphara lifunakani kwayo cabanga mina ngazi ngiyonokho kade usuyifake enkingeni uNkulunkulu wami engayisolani professor wema lazi le ndoda engikhuluma ngayo iJackbands wayayisosha ayempethu vele ama-drugs adayiswa ubaba wakhe yabo ubaba wakhe odayisayo ukade oyena lofana yabo hayi nawe impela ngqongqongqongqongqo ulele cabanga lo muntu kuvele ingane yakhe hayi uba wena yabo hayi ichazele lengane indiya hayi ubaba wakho phethu mina lo usebenza laphana wena lo sebenza laphana manje kufunani yabo hayi ubaba wakho bese imali yami benganginika how much yabo hayi 50 rand yabo ihambe kubaba wayo kanti isiyalahla nje ubiya kubaba wayo isiyangidayisa iyangiqeda yabo awu ubaba wayo echa kunofana kanje usebenza ula ngapha ukephi ula ngaphandle emnyango ufuna wena
hayi mtshela ukuthi akahambe ngimfica lezansi yabo lengane ngonembeza mpethu yabo imncenge mpethu yabo awu baba mningi imali yakhe nomuntu uyambona ukuthi uqalekile kade ibhonqa lapha elele phansi ngicale ngafike ngalala la kusayisekuseni nginqena umnoka yabo awu nangempela asho lengane igcine ikhipha utshela babayo ukuthi awuyikhiphe wena lo mali anginayo imali o50 rand yabo ikhiphe ngikunika lengane ukuthi inozwela ayinika hayi phezu nayo imali yakho yabo same time ngiyahla ngezansi ngikhululekile hayi kamnandi fike ngithenge ngisawuhlala la ngigada khona wanise ngiyalahla ukuba ngahamba nje professor yazi ngathi ngisashaya nje keplo ngezwe nje impela ngekhiki la nguphansi ekesini mina uNkulunkulu wami balo wangithi wathi kanye ba wathi wena ungibamba kanje wathi wena uba uthe woza ukhuluma isiZulu kanje phaqana isilima lesiyana uba uthe woza kwami uyazi ukuthi iphara ngeni lapha phezu ngiyamtshela ngathi ngiyachaza washo ngempama washo professor ngaphenduka udaka ungalazi phela ngiyisela khona kumanzi kuyaxova la osimende yayibona lonto wathi yazona ngijwayela wena fuseke wena kwale job iphelile yayizwa lonto fuseke hamba la ngishanga empama yokugcina ngantaza ngalela abaleka ngazi ngayongena ka best best mhlawumbe ungangokusuka la uye point agijima ngaze ngayofika epoint ngitshela ukuthi uyangilandela lesentini unemoto vele nayo yonke into yabo uma ngifika ka best mpethu ayingibona ukuthi ayijumpile la mpethu yabo sengenza ongekho mpethu yabo sebeyangitshela abanye bayamaza the best la ngisho khona vele banokubhema khona hayi buya wena upayise akungenwe why linyanya kanjeni iphara ekubeni ubaba wakhe dayisa lezinto angazi noma afuna ingane zakhe ziwabone ngibuka lokho mina ngabuka lokho ukuthi hayi ingane zakhe mhlawumbe akafuni ukuthi ngoba amaphara uyawazi yabo ubaba wakhe usebenza futhi ingane zakhe akafuni zibe exposed emaphareni mfethu mina ngibuka lokho ngabona lokho mina singeke impela lo muntu ubaba wakhe esebenza ngamaphara engalo mfethu ngiyakutshela mfethu usebaqedile yezwa abanye bayalahla phela ongazi agijima njengami nje bangalahla yezwa kanti usuyabhayisa mefika vela kubulale ngesicathulo esimbi kabi akalidingi nje iphara lapha yani yabo ukuthi ke mangibuka nomuzi wakho wenza amasimbi yabona mhlambe babuye betshele neindaba zomantshontshe mhlambe yabo into kanjalo kodwa manje yini ongayitshontsha ngoba phela lapha kuvaliwe mfethu yabo uvulelwa ngeremote lapha yabo ngigate yabo ungene ngqingi ongishaya mfethu ungazi ngawungena ka best angibhekanga emuva ngitshela mhlambe uyangilandela mfethu uzwizigi wakushaya hamba uzwizigi engekho hayibo professor mangifika ka best sebeyangitshela lokho lo muntu mfethu uyabhayiza angeke umlinda lo muntu ayizelena azoholela esandleni kuwe la uqashele khona hayi ukuthi uhambe uyofuna imali ahlala khona mina bengazi ke bafethu ayengaqhubeka ngayibhemela sengihlala la ka best manje sengiyasaba ukuya Phoenix why lo mfethu uchair uyaqhakeka ayibuma pholo bu sebeyamtshela lo bhayizile wenza kanje wathi we abantu wenze lawo masinyala futhi into ayaziyo naye akangitsheli ayibona lonto hayi mfethu ngihlale ka best ngihlale sengilaliswa abanye ephezulu umuntu ade hambela lapha phansi komkhulu ayi sidla amaningi esakeni lapha ayazi ngibona athi sesikhuluma isikhathi eside kunjani ubuye 4:05 kusasa yabo indaba isi kanjani siyasekupheleni phela abantu bagcine bebuza ukuthi wafika kanjani usuzohlala lapha eThekwini umuntu lona othi wakhipha amazinyo zonke lezi zinto isakhona mpela ndaba ayi futhi vele siyazizoza manje zobuye uqhubeke yabo le amazinyo ayinzima nina bedlodlo phapha ekhanda kamenza indaba olelo umuntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalela uthi igula lika Jamal chithekile naba kaMputi Bomvu igama lami nguprofessor ngingawamkhize ndaba waphansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu noma ingcenye yengosi yethu le oyethamele ihow I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMP TV1 asilanda khona abafowethu nodadewethu
abavele ngeshiye ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ingqinamba akasebebhekene nazo manje ezidakamizweni ngoba sebengathi ababhemayo uma umuntu wesifazana usezidakamizweni ngingabheja ngemiliyoni ngingenalo uzowudayisa umzimba uma ungowesilisa usezidakamizweni ngingabheja ngemiliyoni ngingenalo uzontshontsha ukuntshontsheni kwakho kuzokubeka emathubeni ukuthi uboshwe noma ushawa abantu noma ufa uma udayisa ngomzimba ungayithola usumuntu oyisisulu salabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba ngakho ke lolu hlelo lumalungana nokuzama ukuqwashisa abantu ukuthi bengangeni ezidakamizweni ngakho ke siyancenga uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalo sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela wakho ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke siyacela uma kunabantu ababukisa izingane lolu hlelo ukuze ifunde siyacela ukuthi umuntu omdala aqala ibuka yena aza iqede uma seyiqedile wabona ukuthi azikho izinto eziyinhlamba izinto mhlawumbe eziyimkhuba ezingagcina mhlawumbe ingane ithi mayibuka igcine isingena ehlathini sithi sizama ukukhuza siyacela abantu abadala baqala beyibuke bona episode bese ke eyayivulela ukuthi ibukwe izingane ngakho ke mina ngoprofessor Mkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini la kamandla kazi sengincenga amapholo wami namapholo basengincenga hayi boy sincenga hayi namhlanje ngempela uyaphila ku-arosta ukubambeni hayi awukho arosta ngihamba mangishaya arosta uyangazi ngibonile izolo kodwa ke siyabuya phezu part 5 hayi noma lesibuye for part 5 mase sikhuluma ngalaba ke hayi abantu bazovele bebona hayi isilima le